magungan tu kau mantang kon. Apa syarat? Oh, Pak Nuk, adik pe. Yo, udah kopi yo. Cok gagah juga gagah. Yo, ha, tajak aja kude. Kah, dia. Cok yo. Nya mesti ada. Yelah mau tengok le lo mo. Kajiknya kajak aja kude. Mana mampu. Cok gagah mabuk mesti. Igok bom mi pegat. Ana syarat-syarat. Anyo biar gah kanyo kajik. Ana mampu. Duh mau. Aku boleh lom. Hai biga. Kerja hai bi. Tu syarat lo. Putra le lom. Bocah. Putra lo nama. Kakak lah ke penuh depe. Hai bocah. Cik tayang dia abak urunyan. Nai pu bloga. Pui bi pre. Nyoje hek ke dapat timang saboga. Pre le mama ya cok. Dari dapat jauh bu untuk kau nang. Saboga kakak tepe. Ui. Yang kamu nak na? Mesti nanggrau kalau mereka. Ini lah bejerat. Cik kau nikah ni. Yo kakak. Nak tu berani bilang. Ibi, ya karena kakak kalau kita di bang ibi. Kalau engkau kan ya ibu deh. Ada tu berani cok nang kita. Karena kakak aja yang keperluannya ada guys. Kakak, kakak dulu. Diputu syarat mak. Kau putra lelong ke mana? Kayu jak orang-orang yang kena yang ubi syarat. Kayu pang yang tu. Putra le lelong je. Mai puyah, cakap apa kah? Ulaga mai ku pu giai. Masuri nang itu giai. Buat putra tu mai laki. Buku nikah mak man hai pi ga mesti ku kalau mau kahwin. Nyo 3 tu bocek. Ajak ini 3 tu. Ni haibi. Kacok gagah ke perempuan langkung kah ambil kau. 哎呦我的妈！ Tahu ni. Ajak ibu apa kah? Yang mi haibi lah kacok gagah ke perempuan langkung ni. Betul oh, kat dia. Kanyo syarat kaji hanpah nyo han kunang. Saboh gah kalau lagi ada belah motor gede. Yang haibi pun kat haibi pun nyo je. Hek teman-teman. Syaratnya pacaran je.